ama sain zo e la hi lo follow photla solnitin bible story cartoon lonti chho zia atomang tuna chon lal davida fapa solomonan thu boy khir takarem ilo en hawang ule olal pa he nu nen hian fa kan nei ve afa chu kita azala kamut thilain afaki chu kabula lo da jing ka thau chu ka fa lo ni lo ti ka sia ni lo ka fa sin keima fa nge sin kawan thiam lo ve kafa inti ve sia enu hian sei ma support ro se he mai che fa hi zala la athia del humane ti chon zan la ya thawa I boy nu hi amut thilainin ka fa pa kabula mi chu la pama fathia chu men pom tir ta ni ni lo adam zo ka hi ka fa pa ni athia hi ifa pa ni adam hi ka fa pa ni tuna mi ka fa pa ni intin nge kan tiang pakhatin adam hi kafa ani ati boxia lalpa keima fa nge hi ni keima fa pa nge yani lalpa ingtin nge kati don he thu boy khir takhi arem dan ka shelo ifin na in min thuam la rem dan min shrilang che o ti dan ka ria e ngun nam kharon la teu no te kha mun nia bung ula pakhat kha le lampe ula pakhat le lampe ro u chu ti chuan in thu boy hi ka remang ni lo lal pa khat lu su chu ti mai ti hum don a chuan he nu hi pe mai ro khoi takin pe mai ro he nu te khat lu su Solomon chuan no te chu pom pheya hei nge hi ani anu chu kha no te chu le